Vlog! Apay aday ito lang tinapasada ang Ben. Katanya nga rod nga basit itati pasahiraw. Imposible Bakasyon mat itati eskwela. Isu aman mano ti aglugan. Ti ko namkit day, in babaem. Ay, yapo, mangrugi ka manan. Talaga mat, amok ngamin nga da babaem. Sumardeng ka man, Susan? Ano? Maditikas na kanayon mo ngay bagbaga kanyak. Day tala silos mo ti agado. Pagnumat ngamin. No kayat mo, si kalangan ti agtrabaho. Tasak ti agyan dito'y balay. Itikas ta, sardengan na ko na pagat-atapan. Anya? Wanya, si kanti banggad, tasak langan ti agtagi balay. Anya nga iti trabaho. Katagsapul ka Jack, imbaga sumardang kan ngagmaneho. Basta ti kayat ko, saan ka ngagbababae? Ay, salbag ka mat a babae. No, Jack lang makapagtepel, marabis kan. Anya? Makita mo ita? Kasta pa yan ti sasawam kanyak? Ta siguro, mas kayat mo ti babaem. Ay, panawan ka man langan, salbag ka. Awan pa'y ganas ang makisasaritakan ka. Nanay Kyang, nakitam ka di alimabas dito istor mo nilakay ko? Wan, apay aya. Sa dino tinagturungan na? Di ta apagatan. Ay kasta, o sige, inako na. Agpaapagatan mat ni Susan. Surutan na nga ta nilakay na. Ay, nalabe, agat atap manen iti asawa na. Isu asurutin na iti nalimag. Dayjay gayam nga anita ti babae ni Ben. Sayot ka, babae? Adala nga ruden asawam ngam aglalaki kapaylaang? Ita, ammo kon no asino ti pagluklukwan ni Ben. Makita da! Sige, Ben. Inna ko na. Sige, Anita. Swerte ti asawam kan ka. Ngamin, napintas ka lang aro din. Nasayaat ka pa Ha? O sige, mapan kan. Tainakmatan iti turungat. Sige. Wen pare, no kayat mo, sumurot ka langan kanyak iti trabaho. Naimbagi jay, tauray kaskasano, adda masweldo. Ay, wen man kit di pare? Kat kasano nga iti man manihom ajep. Isubli ko niti akin kukuha Adakan ka day ta pare. Sabagay, ije factory nga yan ko. Dakkal ti masweldom. Basta lakid di naanos kan nagagat ka. Wen pare, agap layak iti pagtrab-trabahwam. Bareng maawatak. Simangpat ka pa lang, babaero! Ha? Oops! Anyamatan! Abay aya! Anyaman ang tibasur ko! Nakita kayo iti babae mga agsarsarita iti dalan! Nagmayat ti pa nagsarsarita yo! Naragsak kayo ng agsarsarita! Anya? Sayat dayjay nga anita! Iso ti babaem! Dayjay ang karangganjang! Anya? Ay na, Susan na ya! Awan kit di atibayin mo! Nagkunakan ka babaik ni Anita! Di ka naglibak! Sumartang kan! Agim imon ka manan iti angin! Pumanaw ako diti balay! Agdan na kayo niti babaem! Makauma ka mat! O sige, eksate lang! Kakaiso na nga itatayo lang manin nga kakadwa. Uwin nga rod, kasanumat ngamin, dahil yung kumpari tayo ani Ben, manumot ang makidanggay kada tayo nga uminom. Ay, agbarte kak man kid di. Meta. Itaman pa pare. Kaslakayan mo pa yan ti agbartag. Huwan pare. Tapno inton sumangpet ako ni Jibalay mi. Maturog akon. Jakon mangagpay ti ungat ni bakit ko. Anya? Agim-imon iti angin ni bakit ko. Kanayon na deta ti pagapapaan mi. Kastala ti biyag, pare Ben. Sana maikat kada tayo dayta. Takastala ti biyag. Dumteng lata ti sana pagkinawatan dagiti agasawa. Ni bakit ko? Kanayon pare. Makauma. Intun kuan. Ipay-pay suklakit nga ro ti atap na kanyak. Nay, madi pare. Madi. Di maramidan ti kasta. Ay. Ang amangan mo't ngamin no pudno nga adda babae.
Wan nga paiso, pare. Kasta la ti biyag. Mayat tupay tag babae. Oy, bidot mat dayta. Di ta kayo nagbidot. Maditi ag babae. Malas dayta ti biyag. Agragragsak kang agpaiso dito irabaw ti daga. Ngem dosain na kan tumot ni Apo Diyos. Kastaya. Wen, isualiklikan nyo ti ag babae. Tamadi dayta. Nabartag ka, Mangpat? Uy, buisit ka talaga! Awan pa nasaya at ngaramid mo! Babaero ka lang arudan, agbartag ka pa eh! Sumardul naman! Makaumat ang iwat mo! Pagnamat ah! Malagit din! Isa ka na anak, iti ka nagtamang anak man. Ingkag pa isagana ka ni Anita, babaem! Di ka nga di palagsaldang ha? Anyang agsardang! Sikat ti agsardang! Ta sikat ti madi ti aramid na! Manang Susan, imayak dito balayo, takayat ka kasalit na. Taan niya ti ibagam? Awan ti asawak ditoy! Napan nagtrabaho! Manang, sumardeng kan iti panagimimon mo. Gapot ang awan ti relasyon mi iti asawam. Talaga? Naglaing kang hagatap. Ngam ibagaken ka Manang Susan. Pulos ajak isukat ti asawak. Ngamin, nasayaat nga asawa. Ay ayatan nak, kan ipatpatag nak, dungdungwan nak unay. Ha? Iso nga awan ti rason tapno gulibak. Kan kayat ko lang nga ibagakan ka tinakuna ti asawam. Nganya? Ako na nga apalan na kano ti asawak. Ngamin, napintasak lang arudan, nasaya atak pa yung asawa. Anya? Apay akas jay tinakuna ti asawam kanyak Manang Susan. Jakam mo kada kayo adwa? Talaga gayam asaan ka makaawat. Kaasimat nga rod ti asawam no kasta. Takaskan ka asaan makauawat tinapili na. Anya? Tapno agbalin ka abalangat ti asawa Manang Susan. Agbalin ka kumaana saya at nga asawa. Dayta panagimimon mo, saan anasaya at dayta. Nang runa pa'y, tamangiramraman ka iti sabali at tao. Anya? Iramraman nakpay. Dayta ugalim ti baliwam. Siguro, no saya atem ti ugalim, kan agbalin ka anasaya at iti pamilyam, kan iti asawam, naragsak kayo. Ngamin, kasta kami ijay pagtaengan mi. Siya, aramidak ti amin nakabailak, tapno nasaya atak iti asawak. Pagserbyak iti husto. Kan adda pa nagtalagkukan kwa na, iso nga ipanakkelnak ti asawak. Anya? Iso asika, tapno agbalin ka abalangat ti asawam, agbalin ka anaimbag nga ina iti pagtaengan nyo. Agbalin ka anasaya at nga asawa. Ulitak Manang Susan, awan relasyon mi iti asawam. Iso adinak ko mairamraman apagim imunan. Madingamin ti aramid mo, Susan. Agasam matday ta, talimod pa'y asursurotam ti asawam, tapno laang si imam iti ipagarup mo a babae da. Ha? Saan alimod ka na kami akarubam ti ugalim iti asawam, Susan? Ay na, agbaliw ka kuman, tamaday ti manangimon a tao. Dikid di aramidam, no sumday tabagim, tapno ad-adda pa ya pumintas ka. Agdalos ka iji balayaw, tapno inton sumangpet nila kay mga agtrabaho, nadalos ti balayo asang putan na. Digusam mo, dagiti anak yaw. Iti kasta, nadalos da. Saan kat akas dyan nakadungdung rit da. Ha? Agdigus ka iti inaldaw. Kansagay sayam tabuok mo. Iti kasta, kanayon ama ay ayo ti asawam kanta. Kang runaan na. Pagsirbiyam ti asawam asipopusaw. No adda di mo kayat kan kwa na.
ibagam iti nasayaan. Saan kat nga ibong mo amin agamit siyaw? Kwa? Isu nga ita, Susan. Padasem man abaliwan ti waagas mo. Iti kasta, maliklikan ti apayaw nga agasawa. Nana? Nasing pa ti asawam. Taamom anya. Idi baby ni Ben. Siya kon tinangawawir ken kuana. Gaputa agpada ide nga ada trabaho tinaganak na. Nabantaya ti panagdakkel na. Gaputa agkaabay laeng ti balay may kadagiti dadakkel na. Iso anak itak adimakkel ni Ben. Insuraw dagiti dadakkel na itinasaya at asursuraw. Nana? Iso nga uray kasanaw arurod na ken ka. Di na ka makabel. Ngamen, ammo na ama diti agdangran iti pada na atao. Takasta ti na isusurukan kwa na, sipon ubeng. Iso nga ita, Susan, agbalbaliw kan. Agbalin kan anainbag nga asawa, tapno maipanakkel na ka ti asawam. Anita, inmayak dito'y balayaw, ta umayak agpakawan. Han? Agpada kayo kan ni Nana Ikyang, imbalakad kanya. Kat nakaamirisak itan. Isong sorry Awan day jayan. Sorry talaga, Anita. Ay, mabaina ka talagan kun ka. Lipata mo day jay manang Susan. Iso nga ita, aramidak dagiti balakad yo kanyak. Ta isumot ti husto. Ay, wingag pa iso. Nagalas ti ugalik. Manangi mo na ka talaga. Manang Susan? Awan mo't napanagna ka babae nila kay ko. Ngam, agim imo naklata. Iso nga ita, agbalbaliw akon. Nagdalos dito'y balaya. Nakasilsilang ti datar. Mayata. Nagbanglupay dito'y balay. Kwa. Aguri ka man bakit? Kadigdigos mo sa Sakit. Nene. Nagpintas ka itan iti panagkita ka. Ay, sus! Sumardeng ka man. Ay na. Siksi ka ita. Sartengan nakman lakay. Alakit din. Ingka agpeles, tamangan tayon ton. Ha? Kabayatan ti panaginanam, isaganak ti taraon. Ha? Oh, apay mas daw ka dita. Kwa. Ngamin, sabali ka itan bakit? Awan matan ti mangag ko nga ungat kan ka. Jak matan mangag kan ka, anapanak nagbabae. Kwa, sorry lakay. Ngamin, kasta ti ugalik. Sana ka maipanakkel nga asawa. Ha? Wala kay. Agbalbaliw akon. Basta ikarim talaga nga awan babaem. Awan mo talaga. Ay, agyaman ano kas talakay. Kan may sa kasano nga agbabae ngay, kat nagpintas kamat itan bakit? Nagsiksikan dupay. Ay na, manayunan ti anak tano kasta. He? Ay na, no kanayon kumakasta ka, di na nagsak tayo kuma. Manipod ita, agbalbaliw akon. Tati kayat ko, maipanakkel-nakmet nga asawa. Uwan kasta mo ti kayat ko. Pakawanan naklakay. Agbalbaliw akon. Tapno naragsak tayo kadagiti anak ta. Bakit? Kayat ko nga aramidon tayo na kunakanyak ni Anita amay sa pagsasao. Tinaimbag nga asawa, iso ti balangat ni lakay na. Bakit? Wen lakay. Agbalinak mo't anasayat nga asawa. Kan ina dagiti anak ta. Iti kasta, maliklikan ng ti apa.
Kanti kayat ko, naragsakta nga agasawa. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaa daw iti pagsasaw ako nana. Tinaimbag nga asawa, isu ti balangat nilakay na. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibyan! Lakay, inggatangan ka iti cellphone mo. Amo kaya mo tiyag cellphone? Suruan ka nga road. Nalakalaang ang masursuro da ito, tasaan at touchscreen. Diyak lamasango tiyag cellphone? Ay nalakay, si kalaang ang ti tao dito'y lobo nga awan cellphone na. Oh, padasang. Diyak nga rod kayat. Tawagan ka ag-hello ka. Tilagat-gatangan. Oh, dayta, agriringan dayta cellphone mo. Sungbata mo na. Anya nga ti pindutak dito eh. Dayta nga. Dayta anyakit din, nagrigat ka suruan. Pinindot kon. Ag-hello ka na. Hello? Kastalaang kalaka. Tano awagan ka, mapanaksukunan iji eskwelaan, amom asungbatan. Kas jay lagayam. Idulin mo dahi ta iji belt bag mo Suruam tupay ti ag-text. Pangantan pare, pangaldawin. Ayun. Diyan mo napuputan ng ti oras. Unak no cellphone ko ti agun une. Uy, adan sa ba't impulsa ma cellphone? Ayun. Gatangan nakman ni bakit. Sungbata mo na. Ang yaman nga tanti bagana. Sapay mabisina kaon. Hello? Apay ang nagbayag mo asungbatan ti cellphone mo. Nagadun nga awag ko kan ka. Adda kami dito yung nga. Ay, awan pa'y Sir Bem, anay gatangan iti cellphone. Kastoy mo't gam ti madan iti cellphone. Masermunan ka, di na oras. Anya ti kunam. Mangan kamin kini kumparay. Umay naksukunan ninton madamdama Masapa ka, tama pantapay makitsenda. 5:30, adakan ditoy. Nawatam. Yes, ma'am. Sige, bye. Pangantaki din pare. Naung tanak manen pare. Jak tumit kumakayat ti madan iti cellphone. Inggatangan nakit din ni bakit ko. Kasala ti biyag pare. Adda nga ro di gatang ni bakit mo, di gatangan na ka. Alaki din. Sur-surum tek cellphone. Ikan kantuman iti text meet mo a checks. Ay, nag-traffic magtani tama lang. Ano? Di man bakit yung umawawag. Hello? Ayan mo nga, itayak pa'y nag-uuran dito yung skwilaan. Tara sa mood Agtal na ka man? Makiit-inom ka man dito, anya. Traffic! Umaya kon! Anya? Kunak, traffic. Aguray ka lang dita. Ungat ka lang ungat. Ikan tupay may sukunin. Sagmamanungay di ginatang mo cellphone nila kay Mau. Awan pa'y sa nga ribo. Nalaka mo ilagayam. No nangina, amang ano pukawon na laang. Kan may sa, di na mo tag cellphone. Awag laang tiyam muna. Kastaya. Marurudak na ro, ta nagri ka ta suruan. Ay kataan-anusam umay kantag kuyog tan amapan mga ni kantain. Ay si kalaangan mare, ta nagbalo nak ngamin. Dito'y akong classroom ko amangan. Ay na, suga ka. Ay, wasak nga rod. Itulog ko man 5-8. Aguri ka. Adaited ko kan ka number ti chicks. Anya? Kita ambil ti cellphone ko. Dito na i-text mo taw. Tapno adda mo text meet mo at chicks. Jakto pa yan mo tag-text. Ay na nagla ka. Isuro ka. Kahit mo. Ayun ti cellphone mo. Ada dito yung belt bag ko. Ay, aglati at ti cellphone mo no di mo usaran. Ti umuna nga aramidin ta. I-save ta pa dyan number na dito yung cellphone mo. Suruan nak man garod no kasano. Kastoy na naman ka ditoy. Phone book ko na. Ay, anyang iti ikabil ko anagan na. Sigaman. Anyaya tinagan na. Di kaslan na ganti lalaki atap no saan amadlaw ni Mrs. Mau. Ay, winan niya.
Kasna ko Lloydy. Isuti isip ko na ganan. Lloydy. Oops. Ada ta, insip ko. Kasano nga i-text? Mala, suruan ka. Ay, nabanugak manan ang nagisuro ka dagiti bangad nga estudyante. Oray siya. Simakit man ang tiulog. Ay. Aguray man, Mare, Basaak man dahito yung nag-text. Amo mo to nila kayo ko nag-text. Ha? Iso dahito nag-textan? Wan, Mare. Ada pa smiley na. Nakasusuruan na nga ta. Hindi mo pa'y kayat. Saan mo nga awag-awagan? Anyat ko na ngay. Umay ka nun dito iskwilaan. Urayon tan, tamakilugan kan, Mare. Ay na, thank you, Mare. Malibre akmanan iti pasahay. Andita, agri-ringin. Hello, sweetheart. Anya? Inawagan nak iti sweetheart? Namiss na ko. Katetex ka laeng itay. Namiss na man siguro, anya. Ngamin, inawagan na. Pinadas ko laeng. No, talaga mo't lang asi ka daytoy. Siya daytoy. Hoy, makapaindam di boses mo. Talaga? Siguro, pogi ka niya. Saan mo't unay? Sika napintas ka siguro iti personalan niya. Tanagmayat adang ganti boses mo. Ay na, uray iti panagkatawan. Makagargari. Ay, kita na. Bet mo? Anya? Hello? Hello? Abay ngay. Naidap mo tayo. John! Rabiin! Anyaya tar aramidam di tarwar. Kwa. Ay may kulangin nala dya rinula. Siga, abay nakaring ka pa lang. Agar aramida kiti lesson plan ko As ka nagdadamo. Amumot aday titar aramida kakanayon. Malain ka maturugan. Masapa ka nga agreeng. Tagluto ka iti pamigan. Yes, ma'am. Ito'y kano kusina ti isaruno ta didingan pare. Sumuti ko na takin ko iti balay. Agure ka man, tadalang damagakan ka. Nyari ta? Dati yung cellphone ko. Inawagak ni Lloydy, itirabi. Ano? Kalat mata na si Mardang. Teksak ko ma, ang saan mo't ngag-send. Naperdin samutan pare. Makapakatawa kami. Kahit nasa wano si Mardang, ay kawanan ti lod mo Lodamon. Kas jay ni bakit kung kami timang lulod iti cellphone ko? Ingka kaludanan Ay, winin niya. Mabit lang pare Inakman nga rod agpalod. Domingo italakay. Apay, ada trabaho? Ada. Ipaparas ngamin ni boss di balayda. Nakapurma ka mat. Ay kwa. Mapanak pa ngamin makimisa. Sakbay mapanak ag trabaho. Nasaya at man lakay. Tamalagip mo pa iti mapan makimisa. Uwan mo't sige, inakon. Aywan gayam. Ikanak man iti paglod ko. Wan, mabitlaang. Taynak mangala iti paglod mo. Ay, nagkita tamat lang. Nandito di ko na restaurant. Cute ka matgayam talaga iti personal. Uray sika. Nagpintas ka. Ay, thank you. Agda ka din boyfriend mo. Awan pay. Kaya't mo ka di kag-apply. Kwa. Ay na, super qualified ka. Anya? Joke ko na ang date dyan. Ay na, 5 baga kamot ka na dagos. Alam no kaya't mo, mabalin, paypayson na. Ako ngamin. Abda ngamin ang asawa. Anya ko maitanood na. Nulab na, lab kamot na. Datan. Anya tima ko na. Lakay, magustom ka dimot lang day talinutok akukod nga dabins na.
Mabit lang Replyak nung pa ito yung text ko. Makadlawa ko na. Itay ka pa'y atex. Mabit lang. Replyak lang. Sino aya day ta ka-text mo? Busko. Ibabam day ta cellphone mo kat mangantan. Mabit lang ko nakmat. Ibabam! Unay ka na ya. Kaslakla estudyante mabugbog ka ma. Babakon. Anawaak dagiti anak ta kag cellphone iti sangwanan ti panganan. Ita, si kamot yan anawaak. Masayag pa iti pangal daw Si kamot. Alas 9 pa lang, mabisin kan. Awan marudlod to yung cellphone ko. Kanya? Masapol replyak ni Luigi. Gumura man ang kanyak dahi dyan, no jak reply na dagos. Apay, da kayon? Nabayagan na. Ay, nagpartak ka mo tayo. Dahi, tingmat niya may cellphone. Nagpartak gayam itatiin na raman. Ay, nag-text man ay. Nagsasaro no Namiss na kon pare. Ay. Mapanak pa aglod Ha? Saan nga agsardeng da ito'y? Aging ga ajak replyan. Hello, sweetheart. Ay na, thank you, sweetheart. Talinudan na kumanan. Mua, chup. Ay, kunaknusan mo pa anaawat yung inload ko. Ay na, naawat ko na. Isungarod nga inawagan ka, dagos. John! Ay, ayab anak ni misis ko. Mabitla nga. Okay. John! Sila. Adda ka matlagayam dito ruwar. Anya aramidam ditoy. Ingkagluto na. Uwan, bakit? Mapanakon. Adda ka awag mo anya. Awan? Nan, kita akman. Awan ko nakmat. Nan! Adday lamlamang mo kat. Kita Loy, di tinagan na ito ikaw awag mo? Magalwad ka, Hello! Asino ka? Hello! Kukam lang dahil ta cellphone mo. Si kantumat tag-suspitsa ka, adagos. Niloy di dayta. Di kumpare. Hoy! Si ka John, Di nakpagpadasa na lukwan. Di mo magustuhan no siya ti makawat. Yes, ma'am. Ay na, imbag lakit din Ta sa anak asim mong sungbat, idi hello ni misis mo. Imbag nga rog kasama mo asinumbatan. Ay, anya ka di kailangan ni misis mo. Langa ti teacher. Jay naka-eyeglasses nakapunggos ti buok niya. Kas jay? At ayo pimpintas ka ngam iso. Ay talaga? Ay no, jak mat itulok pimpintas ngam siya. Anya jay ko na maproblema, Maray? Nilakay ko. Adan samot babae nan. Pag kunaam ngay. Ay na marikrik nak Maray. Awan lakot cellphone ti igam na. Nurabi nagbayag nga da ijerwar nga da awag na. Katawa. Ay sos, paliiwom nila kay Mau. Kakaida na pa yan di cellphone na. Permi asaan maisina kunkwa na. Ay, di mo ipalubos alukwan na ka Kurang pa yun atin, entrega na sweldo na. Kanayon kanong amin nga agload. Ay, kitaam di cellphone na Maray. Libasam abasaan ti inbox consent items na. Uwan Mare, kasta ti aramidak. Ay, ibagam kan kwa na Ati cellphone kat para iti komunikasyon. Saan kat nga usaran, tapno agsapul iti sabali a karelasyon. Maricon, Jemantwalya. Nalipatak ngayon nala. Tanda akong dito'y banyaw. Mayan! Partakan mo ta. Taytoy! Tawanan kay tibain! Oy! Maricon! Anay ko! Loy di gayam Sweetheart mat gayam! Katagkita kayo manan ni Jay Hotel! Anay ko! Pinagibiyang ti cellphone ko, Dito'y Mare. Dito'y ti boarding house di garangganjang babae. Itatanaam mo amon Mare. Agawid tan. Ay saan? Umunagak dita. Kat ipungot ko dahi di babae. Ay isan. Sapay naka-uniform ka. Ay na, ado ti makakita kan kano aramidam ti kasta. Ay wan kayam anya. Diyak tumot ngamin nagsukat sakbay nga imay ta dito Agap apura ka mga min itay.
Makita, Mare. Agpigpigurgura kiti ungot ko. Aga-agaw iti asawa na dya babae. Mare, kalma. Agkalma ka laan. Maestra ka, iso arumbang agparbang ka. Anyaron iti kayat mo nga ramidak, Mare. Kasaritam iti nasaya at di babae. Di ka makiap-apa. Tapno saan nakababain. Good morning. Si ka ni Lloydie? Siyak ti Mrs. ni June. Ay, saan? Saan nakatangran? Saan ka nagsangit? Ta sa anak nga imay nga umay makiapakan ka. Saan ka matanakan? Ta saan ka apungutan? Makisarita aklaan kan ka itinasayaat. Kat denggam analain. Sinaam ti asawak. No di mo kayat nga idarum ka. Nalawag? Yes, Mom. Ditan gagayam tinagkibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti cellphone ket naaramid para iti komunikasyon. San ket nga usaren tapno agsapol iti sabali a karelasyon. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, naimbag ka pa'y Mari Lourdes. Magatang mo ti kayat mo asidaan. Una, tadakkal matimatmatgadan nila kay ko iti panagkunkontrata na. Aya, naimbag kayo pa'y. Ngamda kami iti asawa. Ay na, basit laang ti matmatgadan mi. Umanay lang nga igatang iti kasapulan iti inaldaw. Oh, di agimpad kayo. Kasta ter aramida. Ngam siyak, nang runa, no adda kontrata nila kay ko, ay, gumatangak iti kayat ko agatangan amasida. Mapunno ati ref mi. Naimbag kayo pa. Tagasanumat ngamin, dakkel ti sweldo nila kay ko. Kandiretso pa iti kontrata na. Alas 12. Hintay mangal dawan. Sige. Hingkay mga anoy. Hanggang alauna yung punto. Agtrabaho kayo na. Di yung sayangan, ti ibayad ko kada kayo, ha? Ay, una. Kung namatlan, agtugtugaw tayo lang. Iti kasta pa nagsasalita na. Di tayo ito pa makainan na iti uri apagbiitlaan. Tabambantayan na tayo. Bayamon. Alakit din. Hintay mga anoy. Kanan tayo, nagitibalon tayo, pare. Bakit? Igatangan nakman iti cellphone, aday tayo napintas. Aday tayo touchscreen, ha? Uray syok sukatak mo ati cellphone ko. Kayat ko, dayjay, medyo nanginamad basit Sigurado, apalan nak ni Gloria. Ta isoda, ay na, an-anusan da, tay nagdaan a cellphone da. Akasla pinigpidot a cellphone. Mala, sana balay. Mala kung tay kwarta ka ni Mr. Lee. Gumatang ka iti cellphone ta. Naimpaglakid din agsasarunulat ta ti kontrata amlakay. Iti kasta, adalat ta kwarta tayo. Ado ti kwarta tayo, bakit? Manang Lourdes, adda ka din ni Boss Carlos? Ha? Awan. Rimar itay agsapa. Apay aya. Umayak ko magsingir, manang. Ngamin, di namat intid amin na sweldo mi iti kontrata na abalay. 2 na bulan tinapalabas. Sa ita, agtrabaho kami man inti sa bali a kontrata na. Jay kabiti. Ngam di na pa intid ti daddo maapor di ami, jay damo a kontrata na. Kasano nga yan? Ay, awan amok iti dayta. Isung ati kasarita yo. Anya nga iti amok dita. Pakibagayon to langan. Tani, at damot pamilya mi abibiyagan mi. Nagtrabaho kami iti husto. Isorong bang lang nga itad naman iti husto asweldo mi. Ay, kas iti nakunakon. Iso ti pangibagaam iti dayta. Taawan amok dita. Bay amman ida nga umay agsinger. Apay, itad ko ayat isingsingirin datang danda. Ha?
Kastala ti biyag, bakit? Kasano nga umado ti kwartata nga eh? No jakmet agsireb. Oh, Ha? Kaya't mo asawan? Kusitam dagiti tao? kastala ti biyag, bakit? Ibagak to kadakwadan, analugyak iti kontratak. Ket awan na porsyento. Tapno sanda ko na singiran. Anya? Uun! Kasi tinakunak. Kasanungay nga umado ti kwartata no jak agsire. Carlos, imbaunak ni tatam adunato. Taumay ko kano singiran tay tangdan na ka ng siminto ijay pinasimintom adalan niyo. Anya? Apay, mano ay ati ko na natangdan na. Kunanamot a kontrata na kano day chay. Ket 1,500 pesos ti kontrata na. Anya? Sana mabalin ah. Siyakmatan ati malugi. Ikaglangan iti tangdan na iti may sangal daw. Ha? May sal daw latri na baho na. Iswa por di aklangan. Anya, naiapay akasta ngay Carlos. Ket nutulagan nyo a kontrata. Ato iti 280 pesos. Day tati tangdan na. Ha? Kayat mo asawan. Purdiya laengan. Ibabawem jay tulagan nyo a kontrata. Gaputan na nga bak iti kontrata. Ketuan ah. Anyangay nga raw. May salang mga aldaw at rinabaho na. Anya, uwan ngam nang rugi iti alas 6 iti agsapa. Sa alas 8 iti rabi analpas na. Agasam ngay dayta. Basta tangdanak lang iti 280. Tamay sal daw lang mo at rinabaho na. Kasta ti kuna na lakay. Ay suitik day ja Carlos. Dandanik latupakan iti bato jay rupa na. Ay, uray laki maru ti rayumak. Gapo iti bannog ko. Ayat ko lang ang maipalpas ko day ja kontratak. Gumkastamot gayam ti inaramid na. Tirikat na. 280 la da ito'y inted na. Ay, ingka panayunan. Taging gatrabi mo ta pinalpas kaw. Suitik day ja Carlos. 1,500 pesos nagbalin a 280 laag. Ay ingka panayunan, bakit? Tanay, nagsakit day ito'y sakak no magnaak. Malanga rod lakay. Taag subliak ijay balay da Carlos. Awanin nila kay ko. Itay pa yan nakapanaw. Nayunak ko maday. Awan nga rod ni Carlos. Apay asuhitik di asawam. Naglawag a kontrata ti kunanakin nila kay ko. Idinalpas kunanamutan a purdiya. Gaputa may saal daw nga impalpas nila kay ko. Awan bibiyang ko dita. Saan asyak ti pangibagaam iti dayta? Nudikat ni Carlos. Panagkunak ket di na nayunan pay dayto inted na a 280. Mala, sana kun ngagsublipay. Gaputa uray si ka nga asawa na. Ket nagmaday ti panagsungsungbat mo. Sapay kumata ibak nang yu ti kasta kinakusit yaw. Ano niya? Ay, awan nga rin ang kasta, bakit? Hanggang sana balay. Ammo ti Diyos, no kasano ti banlog ko. Ken ammo ti Diyos, asinay sayaat ko ti trabaho. Unla kay, bay among. At dantulat ta panggedak ang nasayaat, bakit? Unla kay, addan tulat ta. Nasakit tinakam ko kini Carlos. Hanggang awanin mabalin ko. Gaputa talaga aswitik dahi a tao. No amok la ko maididamo akas to iti aramiden na. Di impalpas ko kumadya kontratak iti 2 Domingaw. Lakay. Pinardasak tumit nga main. Nakita na nga bakak. Iso a pinurdiya nakmitain. Adayta, mangan kan lakay. Imo na kaming karagiti ubing itay. Mabisin kami ngaminan. Nagbanglo na ita si Dana. Adobo a karni ti baboy ko naman. Kan talaga a kinaimas ko tinagluto. Tapno magustom Uwan na bakit? Magusto ak tilutom. Wen gayam. Imay ni bakit Petra. Nagsubli itay agsapa, sakbay api manaw ka.
Panayunan na kano, di 280 nga inted mo. At ang nila kay na. Nagadukat nga muda na ya. Bayaman ida. Gusto day dyan natangdan nila kay na. Masurunak nga, Rod. Sige. Mangan kakit din lakay. Ay una, agbusugak kita bakay. Ikang kamanan iti kwarta. Taing kan tumanan makitsinda. Tapno ka na yun ana imas ti si datayo. Ano, tayo sweldo? Kasano nga'y kakadwa? Anya nga'y taramidan tayo? Nalpasan ti kontrata ni Boss Carlos. Ngam di na tayo pa'y sinwelduan. Agasam nga'y. Naurnungan ti sweldo ken kwa na. Sipod jay muna kontrata na. Ay, huwag nga ron. Amuna mo ta, di pamilya tayo. Kut masapol tayo ti kwarta. Huwag nga ron. Ay. Anya nga taramidan tayo. Sige. Dumngag kayo iti bagak. Ay, sige, bagam na. Nasayata na danon da ka, Boss Carlos. Umay kami agsingit, tanalpas matan ti kontratan. Apay, di kayo makauray? At damot pamilyami. Kat kasapulan mi ti kwarta. Iso nga ita. Itad mon tinaurnong atangdan mi. Anya? Saan ko nga igulpi Igulpim. Gapot nagbannugan mi mat. Kas kanyak. Di mo pa'y naitad amin atangdan ko iti mo na kontratam. At dapay 3,000 na balance mo. Nagan-ano sak. Tako na mga itad mo matlaang. At damot na balance ko kin ka, James. Intad ko mat amin idi Di ka kumamat agbalin as sweetik, Boss Carlos. Ta sa anak mat atanga. Amok ti agkwenta. Kan kang runaan na. Diyak ka balan ti agswitik. Iso apang nga asim ti itid mo amin. Gapota na ilumluma kon iti utang. Gapota di ka mat nagpapasweldo. Mga peso! Magananos kami ang nagtrabaho iti kontrata, busot mo. Nauray, nagpas iti per day me. Iso nga, itid mo na. Pangasim. Itid mo, pangasim mo. Sige. Ikan kayo ita. Hanggang saglili magasot Ni apay ngay. Ay, tawa na. Kurang na ita. Kurang, kapiso, kurang. Sana mabalin. Naalam mo ti bayad mo iti kontratang, Boss Carlos. Isong agbayad kan. Nagkarit ka maton, James. Kaya't mo tayo darom ka, ha? Anya? Idarom na? Ang mga no si kamat ti idarom mi. Talaga aswitik kagayang, Boss Carlos. Kontraktor ka aswitik. Isumot lang nga awan ti agbayag at taom, takuskusitam. Jackpot yan dahi tang ibagbaga ti tao. Ngam ita, napanak na kakon. Pudno gayam aswitik ka. Hala, pumanaw kayo dito sa ti balay ko. Pumanaw kami. No itad mo ti kumpleto asweldo mi. Ti sweldok. Kat agdagop iti 10,000 amin. Jay 3,000 a balance mo. Kanday tayo 25 days apa nagtrabaho iti dahito a kontratam. Uray ka kamay, itid bumatan. Uy, mga peso. Awang pa'y katang may bagas men. Salbag kayo amin. Agawid kayo. Sandak man arangrangan. Hindi kayo lang makaur-uray. Sana mabalin ti kasta Nagbambanugan mi matdadya kwarta. Kan may isa. Naalam mo ti kontratam. Sigun iti nakasarita mi nga akin kuko iti balay akin kontratam. Aguray kayo Hindi kayo kadi makaawat. Aguray kayo. Sige. Ikanda ka iti doang aldaw, Boss Carlos. Ngam no di mo pa'y maitid amin. Idarumdakan. Agram kan akusit. Kasano itan na kay? Kat naipusan di kwarta tayo. Mamatapay matkid dinatta iji bangko. Andaman wanat da. 20,000 pesos laang. Ang kerwaran. Tayo sulangan titid ko kadag iji buwis itatao. Anya? Ay sana mabalin Urnong tayo tayo jay. Alaing kakat irwaran. Adan tumanan Anya? Ang mga no ipaypayso ni James ti mangidarom kanya. Ay madadal tinagan ko. Awan kun maalak a kontratak no kasta. Angam. Alan. Irwar mon tani. Narigat ti maidarom, bakit? Ay, anya muton. Kakaiso na nga imado ti urnong ko ijibang ko. Ita, mapukaw? Kurang pa'y day dya pagbayad ko kadag iti trabahador ko Anya? Kurang tayo ti sundo. Pasensya kayo na.
Ang mangiremedyo apa iti pagbayad ko iti udik kada kayo. Nasayat no kasta. Sa pula ko ni pagkabang dyan ako. Kan nasayat a kinumpletong tinted mo kanyak. Tano saan? Talaga alabanan kan? Nagadupay lasa Inted ko lang arudan apo iti tangdan mo. Manipod ita. Diyak kayatan ti agbalin at trabahador mo. Ngamin, saan ka nasayat boss? Tati kayat mo, bukudam amin a kwarta. Agraman ti matgadan mi. Suitik. Mga paso, sanda ka nga inggan. Aging gay ti di mi maalat ti balance mo, Boss Carlos. What? Kung di mo ba ito dadagos, iguyot mi, nagiti appliances mo. Ay wala, iguyot na yun. Anya? Titan gagayam tinaggipusan ti pakasaritan tayo ita, adaw iti pagsasaw akunana. Nasaysaya at ti basit amat gadan, ngem ti ado anaggapumot iti kinakillo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Asino di kasarsarita mi di waiting sheet, ha? Pilar? Kaano? Kundi damag ka pa'y laang! Anay ko! May tatimandigan ka! Agtong pa ka ladagos! Lalakim dahi dyan niya! Sumumbat ka! Ay na, Romeo! Day talaungat mo ti agado! Maag ka talaga! Natasak pa'y itantimaag, ha? Ha? Ay! Anay ko, Romeo! Ayun na! Unay kamutan! Ay! Unay hindi kasi abiyang ko aya! Awan pa'y pakaragsakak mat ngay pa ito'y asawak! Sumarting ka! Kaya't mo tapuurak day takulot abok mo, ha? Anya! Pas gudak tupay day tabok mo! Tapno matunon day tautak mo! Ay, apo! Unay-inayaw! Unay tikas to yung biyag ko! Apay nga minatamay sama! Agtintan yung asawa ka, po! Sumartin ka man! Hoy! Intun maminsan pa'y ang makita akasaritam day di alalakim. Talaga apuuran ka na si bibiyag! Ay, na Romeo, aya! Awan lalaki! Awan na talaga! Kasi kailangan mo tiinay ayat ko! Till death do us part, Romeo! Nita English pa! Mabuisit ako na talaga kan Pilar! You are my sunshine! My only sunshine, Romeo! Naawan ka! Sana naraniag tibiyag ko! Ngamin, I love you very much! Hoy, Kaloy! Intun maminsan abulodam tiragadi. Isublim adagos, Nawatam! Kormyo. Day talag bulbulot ya muyo! Di kay pa'y makagatang itiragadi yumat! Day talag manglaklakat ya muyo! Pasensyakan pare. Nalipata ka insubli adagos. Saan na bali? Manipo dita. Saan ko nabulbulodan di ragadim? Rumbang lang! Gumatang kamot ay itiragadim. Asa na day talag bulbulot ya mo? Ha? Nagalasan ti ugali na. Nagmadipay ti pa nagsasao na. Nagbastos. Mapanlatan na di man nagpakada. Ay na, saan ka nga minin nga agbulbulod kadakwada itinuan niya laditan, lakay. Pakangkang gamla da ita itinasakit asao. Ay, win nga rod bakit? Agpong tutla adagos. Nagbastos pa Kaslak aso a pinanawan na latan idinaalan na tiragadi na. Ay, adaw ti masuron kin ni Romeo. Ngamin, nakaungungot ka no. Lastog pa'y. Bastos pa'y. Ako namlan no asino anangato ataw. Ay, tutupakla ko maitayin kat. Naimbaglangan ta nakapagtapilak. Bayam, di mo tutupan ti kasjay. Tama ibabain ka laang. Agpada kayon nga awan panunot na no kasta. Wen ang makapasuron. Ay suslakay bayamon. Husto magtikulana. Gumatang kan itiragadem. Tapno saan ka bumulbulod pa'y. Wen angam imbaga na ko maitinasaya at awagas. Pagadala mo na ita. Anasaysaya at ngamen no gumatang kan iti kabukbukudam agamit. Tadi ka kat bumulbulod iti kaaruba. Jaske, nabambanog na tao ang naggapoy ti trabaho ngam awan makan ang masangpatan. Pilar!
Yay! Ay, nasimangpot ka gaya man lakay. Ay na, oras siya kasangsangpot kumot. Gaputa. Nagapo ka iti ayan tilalakim, ha? Anya? Ayan niya man hindi sasawam. Aya, impan ko jili na ba kakawas da Mrs. Santos. Awan anadanon ko, iso nga inuray kulangan atap na maalak tinaurnong atangdan ko. Oo, nawata mon. Kasano? Mabisbisin akon. Ngam awan matmakan. Nagluto ka kumaasak bay arimwar ka. Ay, natyamok marugkat mabiitak laang. Ngam inuray ko pa'y ngamin ni Mrs. Santos. Ala, agluto ka nga rudan. Darasam. Ay, imbis ko mga mina nagluto kan. Saan ata, tamot ngiwat mo ti agado. Ay, makaumata ugalim. Anay ko. Dayta, kabil na ti amam. Nagalisto ka mang kabil kanya, kintunukan sinaan kan. Sige, ang sinatan. Tagdin na kami iti lalakim. Buisit ka kiti. Ha? Wan! Agdan na kami ni ti lalakik. Amam ka dito ugali ti lalakik, ha? Ibagakin ka. Jay lalakik, kat managdungo. Saan ama nagpupungtot? Saan nakaskin ka nga wala kat pasit agunguhut kan? Iya. Iswa na umakmutan. Pumanaw kami ka dagiti ubeng. Panawan dagan. Sige, agluto ko iti kanam. Tapumanaw kami di tamatlaan. Wala manang. Pinanawan min Nakasano kat... Nakauyuyong mat. Agpong tutla dagos. Ipilit na nga dalalakik. Ay, iparikot. Sulbaran ko iti nasayaat. Nadadiyo nagkinaawatan. Ay kat agsarita kayo anabanayad. Tapno saan amarubruban ti pungtot ti tunggal maysa. Nanang. Bala, dito'y kayo payla ang balay nga agnaad. Ngam ti kayat kaw. Amirisa malt noan niya ti pagkurkurangam ken pagbidbidutam iti asawam. Tama day, no agtungpal iti panagsina ti estado yaw. Kaasay dagiti anak yaw. Tikit di aramiden yaw. Panudutan nyo anainbag ti makapasaya at iti pamilya yaw. Tapno naragsak kayaw. Hoy! Lakay dante! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok ta! Lakay dante! Apay! Adda kanya likod ti balay mi. Apayaya. Anya ti kayat mo asawan iti naramid mo, ha? Ang mga no kayat mo ngagpinadas talaangan. Tamakita man ita tinalaing? Aguray ka man. Anya ka din ti sasawam. Ibagam nga umuna kanyak sakbay nga agpungtot ka. Tikalding mo! Imbulos mo! Iswaday jay! Napanainarab dagiti natengko iti likudan ti balay mi! Bayadam dagiti natengko na dadaula. Tanusan? Tagbatak jakalding mo! Aguray ka, di ka agpungtot akasta. Saan ang maaladay tayo iti panagpungtot adagos? Tanya ti kayat mong aramidag ha? Agkatawak? Itigas ding naramid ti kalding mo, ha? Amom, saan ko nga imbulos ti kalding ko? Day apokok tinapan nagipastor. Nalabit. Nalukay tinamayan na anang igalot. Iso aday jay, nakabulos. Basta bayadam tinatengkuan na dadaal. Nagrigat ka kiti nakasasao aya. Sige, bayadak nga rodan. Tapno awanan ti parikot. Manungay nga ro ti bayad ko. Bayadam iti 1,000. Anya, ay nagdakulan nga. No di mo bayadan iti 1,000. Talaga tagbatak di kalding mo. Wanan. Agbayadak. Tapno awanan ti ado aparikot. Anya Pilar, talon abulan yo dito'y balay. Awan ka di pa iti planom nga agsubli iti asawam. Kayat kon nga agnad kami dito'y kadagiti ubing. Ngam ti agawid kami di balay. Asaan kami mo't naragsak ka po iti ugali ti asawak nanang. Diyak kaya takabalay ti naglaka nga agpungtot. Yala, bayam ta inakman kasarita. Inakman kumustaan di asawa. Nakatugaw ka mo't titi parangan niyo baraw. Nakatapaya ka pa'y. Anya ti pampanunutan. Kwa, nanang. Pampanunutan ti pamilyam. Nanang, kailiw ko idan.
Ay nasayaat man. Ngam kayat ka kasarita, iso nga imayak. Kayat ka nga ibagakin ka, naragragsak kumati pamilyayaw, no naurnos kayaw nga agasawa. Nanang. Saad maikat ti di pagkinaawatan ti agasawa, takas tala ti biyag. Ngam kuma, no naskan, nga ornosan niyo ti parikot niyo, iti nasaya at awagas, ay kat ornosan niyo asaan kat aday talagong unget kayulatan. Nanang. Wan, jak mat ibagbaga, nasaya at launay ti ugali ni Pilar nga anak ko. Tatunggal tao, at dalat ta pagbidutan na. Nganti ko nak, baliwan nyo ati ugali yaw. Kaskan ka, naglaka ka nga agpungtaw. Awan lakat basit agong ungat kan. Bugbog kawa mon ti pamilyam, wano ti karubam. Ay, maditi kasta. Agbalbaliw kan baraw, tapno agsublikan ka ti pamilyam. Ala, iti matantawan ni Uncle Romeo tinagturungan ti bato ngayong barsak ko. Sana jay bunga ti abukado tinatamaan. Hoy, Boyet! Anya tinaramid mo, ha? Iko tatang. Jay matawad Uncle Romeo tinatamaak. Sana jay bunga ti abukado barbarsakak. Ay, unay kan. Sika ka di tinagbarsak iti sarming, Boyet. Sorry Uncle. Sorry. Jay matantawa yung tinapuntaan. Imbis ko majay bunga ti abukado. Kaya't ko nga minaramanan di abukado. Anya? Unay kan nga ubing. Ha? Imisem ka mat, Romeo. Di kag pungtot? Ay napari kaloy. Ubing da ita. Boyet. Inton maminsan, agusar kalaingan iti sukdal, wan? Wano saan? Umay ka kanyak. Tasyak ti manguli iti abukado, tay purusan ka. Basta di ka nagbatbato. Kita mo, nabuungan ti sarming titawa mi. Pasensya kan, pare Romeo. Sana balit sukatak day ta sarming anabuong. Saanan. At damat iduldulin ko sarming titawa dita. Bayamon. Boyet. Nangagmumat ti kuna ni Uncle mo, Romeo. Saan ka nagbatbato? Tani, makatama ka iti sarming. O kita nabuungan ti tawad Uwan tatang. Pare Romeo, pasensya ka na. Agam siya kung timang tarimaan iti tawam. Kababay matkan ka. Uwan man laangan. Agpilit ka mat, disikan. Uwan bakit? Mas daawak talaga. No dalabasit asaan na akayat. Agungitin adagos. Amom, iti day di agundaway. Saan mat anagungat ni pare Romeo? Nakaamiris nga asaan anasaya at tikas jay nga ugali na. Iso asya kung timang isimpa iti nabuong ti anak ta atawad Kababain matkan ko Rumbeng laeng asika ti mangisimpa, lakay. Ay, lukas di ko maakanayo ni pare Romeo o di mayat ko ma. Ado ti magayim na. Awan ti mayat makigayim ken kuana. Taday talamang bugbugkaw itipada na atao ti ammuna. Sapay ko mga rod, bakit? Tapod no ang nagbalbaliwan ni pare Romeo. Adday ta pare Romeo. Nalpasen. Natarimaan kon ti tawayo. Agyaman na ka. Ngem di ka pa agawid, pare kaloy. Ha? Agsangot naman ngagmerienda. Anya? Pag meriendaan ka mat. Tapno at damat gunggo naman ang tarimaan iti tawam Ay kat, una pare Romeo. Kat pagyamanak launay dayta. O sige, mapantay di paraangan. Tagsangot ang agmerienda ijay. Wow! Naiimas ti panang timplam iti Diyos pare. Sakit at dapay ice na. Wen pare. Kasta ti kanayon idi atimplahan ni bakit ko. Sumit lagayam Ay wen gayam. Kumustadan ngay?
Apay, saan dan ngagsubli dito'y balayo? Ay, di na siguro kayaten. Nauman iti ugali. Tapod numot ngamin. Nagalas ti ugali. Naglakat na pungpungtot. Idi dayta. Ang nagbalbaliw ka matan, sana ya. Sakti makapanaknak iti dayta, pare. Ha? Di tay itulok ngagbalin tayo amaag, pare. Tatay ko nada na rudan. Ti tao, analakang agpungtot, ipakpakita na laang ti kinamaag na. Oh, pudno, saan ka di? Iso asaan tayo nga itulok ti kasta, pare? Saan tayo nga itulok akasta tayo? No di kat, ipakita tayo, nga da panunot tayo. Nga damat nakam tayo. Wen pare kaloy. Bawatak. Katagyaman ak iti palagip mo. Ay na, agyaman nak, Romeo. Kunaklanusan kan nga agbaliw. Ay na, nakaragragsak kita. Sapay la kumatag na nayon ng aragsak da itoy. Ay, sorry bakit? Gaputan nagbalbaliw kan. Ad-ad dapat ipanagayat ko kan, honey. Ha? Honey? Wan, honey. Honey ko nakitan kan ka. Agyaman na ka, nagbalbaliw kan, honey. I love you very much. Ha? Makapailag kami. Kasta Kasta ti kayat ko makita iti rupam. Tinaragsak ka rupa, kan nagkatkatawa. Wen, honey. Agyaman ak unay, ha? Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti tao analakangag pungtot, ipakita na lang ti kinamaag na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talati biyag!